What's up, people? Johny here again. Ngasi di mo commercial vehicles ki matang dai mo blog namjar ke. Ai ting Thangal is commercial vehicle mo ki kanon ko truck ni. Truck se NR Motors Mahindra gi Patsoi Lamkhai de ni lei se. Ado si gari si kakto na te ko atopa mayam lei commercial gari the bus lei trucks lei ko. Ado mayam do ai namjar ke ai blog to han mo iduni kai gino ha ga commercial gari se ai amata namdri ko ado ngasi di ai opportunity ma phangjare NR Motors na so kobirak paidam thank you so much ado ai makada namjara ke hojik sigi trucks Furious 7 hai ko sigi matang da kari kamai to ba details loina bhaijara ke trucks kari lei bus kari lei have dai loina bhaijara ke loi fawi ang view ado ai hojin jara ke Aina jik lai se Patsoi Lamkhai de ni ko Patsoi Lamkhai ki sigi Mahindra ngasagi trucks ka bus ka mayam gi service center so ba du sales ki jaga de ne bo si se Patsoi Lamkhai hai jai gi tung da lai se Patsoi ki police station de ni Commando gi ko adu ge ko opposite a maning da lai adu ka sigi snowri bo lom de sagol ba lom de gi lak bu de ne bo ko ke no lo ra sagol ba lom de la ani adu ka ira lai ke no yo dring ai da sigi kogi thoroi jam changi bagi adu layer tu yoding ada sila re maning da agi tung ko maning la zoom map to chung ja ke to Mahindra na ada le se ko ado manu chang or chi gari ka ke le gap du yengos alright sigi Mahindra truck sigi matang le review da tok jara ke sigi model se Furious 7 hai ko Furious 7 se makal ani le sigi gari jina tipper ko tipper hai jeng sa gi si maning da yori ba cargo ai tar maning si nem khat awa smain taraga ne wangkhat nem dai loi yai ko aduna tipper hai se magi function gi matung ina hai tare ko tongali adu cargo na ma sulai cargo sina kamai to ge da magi body jis maina dum chal lak tu ne ba cargo sida na ke pochai ke loina khonya ba tipper sina construction ka ki oina to wi ba ne ba ko makhal mari le makhal ani le re seida adu magi si snorkel sida ha pe ko exhaust sa gi ising na phajana thoda ba yar na ba mong da seme Mahindra gi magi signature grill ko sile aduga sisu dum net pa yana na mong da khogi handstand ko sile re aduga sigi se BS6 compliant ni latest model ni ko sile yari se aduga magi headlight cham ti view normal halogen light ni sile yari se adugi fog light sile yare aduga CDRL sile le ko aduga sidi yori me amche reflector 3M gi reflector tape ma tane happy si kari no di highway da la ka dong ni na ko si adu aduna reflector ke me am yore red color ni red si amna phase design se aduga sida wiper si yore aduga sigi amma so hapchara ke ba sigi da Mahindra now on high se si Mahindra now se mokhogi yamna fajaba service ni ko 24/7 expert ni sida koi roadside assistant ka haido ko madu Mahindra mokhi commercial vehicle ki Mahindra now on high one ko sigisna within 24 to 48 hours ta gari is anywhere breakdown to matam da ko adu mokhoi sida call tok laga adu mokhogi assistant to dum la ka ne ko
aduna sigi se gari kudimakta hauji oina loina bak thetle manung da su loina bak thet pani ko sida so sida thetle se aduna any yarak ta ba kholak ta ba to matam da adum call doction bi yare aduga side ki da battery ji somna kan happy aduga happy sigi gari sigi all round happy te yeng biu manung gi Mahindra ki fazana chong na thechare ko ado all round happy te chesara ke ko fuel capacity se 75 liter ni sigi se ko aduga 13 liter ki AdBlue amasu fuel tank amasu yori ko 13 liter ki AdBlue wise kai na te amako gi fuel emission da ngasai thokta na bagi damok ko carbon mem thokta na bagi damok ta dugi hapani ado hape technical specs am hape haizer ke ma se 4 ton gi payload capacity ni si yori se ko 4 ton adi 4000 kg bawagi payload ne basi yori se ko aduna manipur di condition se kamain to ge de si gari se ya mana dung lengoi hon da gumba construction gi ko adum yam si ne yam popular oi gari ni ko si gi se aduga magi gari si gi overall weight haitare gross weight haitare ko gross weight is 6950 kg ne ko adagi magi engine gi ta lak chake engine gi se 3.5 liter MDI Tech BS6 engine ne aduga magi 6-speed overdrive transmission ne basigi se ko aduga magi wheelbase haitare ko tire to tire gi magi length se ko sigi se 2770 mm ni aduga magi powers haitare magi gari sigi power se 120 horsepower ne ko aduga magi torque na 375 newton meter ne si yori se aduga magi spring se ko sigi se hapet uchara ke spring si the orisiga si orisi leaf nagi semi elliptical leaf spring suspension ai ko magi se aduga magi se dum additional features ta ikha atopasum haijara ke magi cabin je tiltable oi ko cabin je ngasagi sigi se smaida nemko nemda yad kena to bido adu oe adagi muk magi internal gi body size haitare ko my manung sigi body size se 3375 by 1870 mm oi ko into 450 oi ba aduga sigi gari sigi mileage se one of the best in its segment haitare ko mase 9.6 km per liter ne piri se adu commercial vehicle da mine chaw truck da 9.6 km per liter pirak pa haise adum fazana adum chawre fazana ko adagi magi reverse parking assist yaure adagi anti roll bar yaujare ko adug stability ke oina na ba magi adagi mo atopada magi warranty se 3 years ki warranty pi aduga unlimited kilometer oi ko 3 years ki manungda thoning ma kilometer thoro matung da ko adugi warranty se dum piri aduga khoi side manung da mai chassis se mokhogi taram da HSLA hai ko aduga magi grade na 550 oiba chassis se HSLA se aina ta da mokhogi se khogi bulletproof saba metal du ne hai ko adu de sis ne na tha bai tare yam thakat bai tare ko adu du ni sida leis adu hapet interior da mo hapet changa ga yeng se interior se sumaina lei ko aduga magi footpack se sumaina leire yamna chawna aduga changdri de hapet yeng asi thongi se electronic ti oidre adu sumaina roll toraga hangto hangjin sida tore aduga magi thong hangto hangjin gi silori leire ko aduga outside ORVM si phasana chawna yore aduga grab handle se sida suma yore aduga stay the suma yore ko adu hapet changa gi yengsi adu sit se adjustable oi sida ko ai apam adugi matung ina to yare aduga ai manung se adum interior the rhythm basic ne hai tare ko truck ni commercial vehicle ni na dum yakana luxurious oi ba khotpe gi wanate sida ko gi high beam low beam lere ko aduga magi headlight ki adjustment ni 1 2 3 ko
aduga sida blower leire AC yaugde si non AC ni ko si gari se a bit manung changaga a bit ai ucharakke aduga magi soje sida yaure ko instrument cluster se sida leire yamna information yamna basic pudi oiraga su yamna information yamna yaw ba haitare si ubibra yamna brightness yamna wangan gre ko udre yam kana do ai jarake sida neutral ko gi gear indicator si yaujare adagi fuel gi si yaujare ko fuel indicator yaure average speed yaure adagi trip ki fuel yaure ko adagi battery indicator yaure total kilometer yaure somna kan gi sina kogi speed ni ko speedometer ni adagi sigi sina kogi kaitare temperature ko engine temperature ni adagi somna kan gi sida kano yaure fuel indicator yaure aduga sigi sina rpm ni adagi sigi si battery ni adagi fuel indicator yaure aduga sigi sina kogi engine start stop ko aduga si du oil lere battery lere aduga si parking lere basic ni aduga sigi sina muk kogi wiper ko maina adagi soba kan gisna headlight ki adagi ke loina mok sidol adjustment sidol loina yaure aduga steering si basic ni ko steering si til adjustment ni ko telescopic ti oide til ti oi ko sigi se aduga sigi si handbrake ni aduga sigi sti yauri sina akogi maningi tipper do wangkhat panem da to bogini ko gear si 6 gear ni 1 reverse aduga gear mangana forward ko adagi sida 12 volt ki charger ma yaujare adu si se fan ni ko kano di yaudre AC di yaudde adu targa fan jam na ingi ko adagi sigi sina kogi load hapak taw ko load hapaka na muk sagi sigi se button ko load yawgi load yawdra kan thobu ko pagi ada sigi se sagi kano gine ko fuel emission gi ko kogi carbon emission gi adu gi duni si yarise aduga sigi sina 4x4 option gi ni sigi sina hazard light ni sti yarise aduga chini hatopa sile hapet kagi pochai thabdana ba ko dashboard ko aduga manungda magi toolbox yaujare aduni atopa natana atopa kisu sidigi hena yaudi sitchi mi ani phamba yai sigi siko adu maning da just maina window ma hape grab handle hape adu sida cabin light ke yaure adagi sun visor sida yaure adugu me kano di yaudre adagi mirror di yaudre aduga commercial gari gi mokhogi term da gradability haidana ma leib ko gradability se kamain to ge haida ngasagi truck segi magi load se kyam ngam na percentage kyam ngam na chingma ngam ge habdo si gari sina ngasagi magi maximum load se 43% mo ching be yai ko sigi gari se aduna aina sum ta da mokhogi se dum 43% se my 50% makti yobongam de du taraga 43% ai se dum yame hai ko mokhogi commercial gari gi term da aduga finally ai price ki batang nong lak jage price ki se exact ma khai draga su ai apechora ko mai jarake sigi gari se around 16 lakhs tagi horaga around 19 lakhs pa odum legini ko 16 to 19 lakhs legini aduga loan facility adum legini commercial gari de ko aduna loan matang da khangbining ba khotming ba adagi document ke ki changi down payment kya ka kamai going to EMI kamai going to haiba na chingba khangbining ma detail oina khangbining ba leraga di ai contact number hapcharake description do pawa ko bigano adu dai da dum call to biro loan ni matang da dum kaigino hadi gari se dum 20-30 lakhs pirak manina compulsory loan facility dum legini ko aduna hadu matang su dum hai biro ai contact number lo hapcharake aduga hojiga koina tawrise Furio 7 hai ko 7 sida makal ani ne lari do tipper nga cargo amaga ne ko sigi se ado sida lai re gari si cargo sina sumaina si maning sida sumai yaure ise ko aduga tipper sina aina jig review to jeri se aduga masagi moki double guarantee hai do sida lai re to get more mileage or give the truck back I say atopa brand ni company gi kaya tare atopa company gi truck amana sigi gari sigi hen mileage pibo ngamaga di gari se mokoina dum buy back to gane ko natragana
after 5 years use tꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯔꯤꯁꯦꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨ GPS ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ IMAX-ꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯁꯦ IMAX-ꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯃ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ GPS ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯗꯇ ꯊꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯜ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯒꯤꯌꯔꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯒꯤꯌꯔ 1ꯗ ꯊꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯤꯌꯔ 2ꯗ ꯊꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯦꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ IMAX-ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯀꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯠ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ intermediate commercial vehicle हाइबने अदुगा heavy commercial vehicle हाइबने सुमाइना लोई लेई को सिगी अकोई 10 चका दिगी 12 चका का है दो को चका 13 पानबा चका 23 पानबा ले दुसी देगा मैं हम सोरक थोबो मैं हम उबिरंग मनी को सिगी से अदुगा प्राइस है around 47 lakhs तगी 54 lakhs पोबो ले को सिगी गाड़ी से अदुम ऑर्डर तक्सन मीरगदी अदुम यारनी अदगी मोक सिगिसिना महिंद्रा की मोई कमर्शियल की ख्वाइदगी लाइट कमर्शियल व्हीकल होइदोने को ख्वाइदगी पिकबा अदुगा ख्वाइदगीसु कहतारे होंग माइतारे सी अराउंड 12 lakhs अप्रोक्सनी सिगी लेरिसे महिंद्रा जायो हाय सिगिसे अदुगा सिगिसिना महिंद्रा ब्लेजो एक्स ना हाइसे को असिसिने लेरिसे आदा येलो अमा लेरिसे असिगी गाड़ी सिनी को ब्लेजो एक्स हाइसे अदुगा अतोपदा महिंद्रा की जो बस मैम लेको महिंद्रा क्रूजो ग्रांडे गाइना असिदा ले मैम महिंद्रा की जो बस ले अदो प्राइस की डिटेल्स मैम खंगिनिंग ले गडी दुम कॉल तोक्सिन बिरो बस निको सिगिसे हापेट ब्रोशर से हापेट येंगनजरगे गोंद महिंद्रा की बस नी अदगी मागी सीटिंग कैपेसिटी के मागी स्टिल लेरिस मैम अदगी महिंद्रा से की ब्लाजो द 28 टन 9 निको सिगिसे 28 टन 9 नि अदगी सिगी महिंद्रा की सिगी ट्रांजिट मिक्सर काइसे सीमेंट मिक्सर काय हाब दो अदुदने सि लेइसे सिसु दुम लेगनी मखोइदा अदगी सिदैदा का यासे 8x4 BS6 को टिपर हाइसे अकोगी सिदगा लेरि मैम से अदुगा सिगिसना ब्लाजो एक्स हाइबको सिगी गाड़ी लेइसे अदु सिगिसना अराउंड 34 lakhs तगी होरगा 44 lakhs पाव दम लई मखल जे अनि ने सिला इसे सुमाइना कनो यौरक्तब अमक को मनिंगी कार्गो यौरक्तब अमक सुमाइना यौरक्ब अमक सुमाइना लाकनी अदुगा मागी ड्राइव मोड मैम सिसु सुमाइना सि लोइनमक यावइको गाड़ी खुदिमकता टर्बो हाइबा म हेवी हाइबा म लाइट हाइबा म लाइट सिना गसागी कनो यावद्रकांदा हाइदि मागी अखोगी पोचे यावद्रकांदा को गाड़ी से पुंगा हा काना सुमाइना लाइट थौगदबा हेवी सिना मुक सिटी मनुंगदा हाइदि प्लेन थौरकांदा माई कार्गो यावरकांदा को टर्बो हाइसिना कोई चिंग मांदा पोचे यावरकान थौबगिनी को अदु सिगी मोड से लोइनमक याव हाइतारे महिंद्रा गिदा अदो गाड़ी से मखल मखल मैम लेरे सिदसु लेरे ब्लाजो 49 हाइसे को 49 टन हाइने को सिगी से 49 टन हाइनी सिना 42 टेक एक्सेल हाइसे सिगी सि लेरे अदगी सिगी सिना 35 ब्लाजो X35 को अदगी सिना ब्लाजो X पुशर एक्सेल का हाइसे सिलेस अदो सिगी सिने मखोगी ब्लाजो X25 बाइ 25 टन हाइने को मागी ग्रोस वेट ने से लेसे अदगी सुमा पेचुम रॉन हापेचुम मुचर के बको सिसु ब्लाजो X नि लेसे अदुगा सिगिसना गसागी ब्लाजो X37 अन हाइदो 37 सि मखोइ सिगिसना कार्गो निको चका से सिले म्याम से देगे सिसु सिना 28 नि 28 टन को अदो सिगिसि हापेट येंबिउ सर्विसिंग के लोइनमक तौवे सिगिसि गाड़ी को मनुंगिदा को मागी पार्ट्स को यादव खोतब महिंद्रा की गाड़ी मैम से लोइनमक लेरे अदगी इंजन ऑयल के सेन याब खोतब लोइनमक लेको ले मैम से
अदो कमर्शियल गाड़ी को महिंद्रा की कमर्शियल गाड़ी कोई ट्रक ने बसेस ने कमर्शियल गाड़ी में आम सीधा लेबी निंग कोटपी निंग ले रगदी कांटेक्ट ऑप्शन बिरो महिंद्रा एनआर मोटर्स को पाचोई लमखाई दनि लेसे अदो मखोगी ऑफिस ना थंगाल बाजार एमजी एवेन्यू दको महिंद्रा ट्रक्स एंड बस डिवीजन की मखोगी ऑफिस से थंगाल बाजार द लेरे थंगाल बाजार की एसबीआई लेबदको एसबीआई लेबदो एसबीआई हेडक्वार्टर अदु एक थंगनाबा बिल्डिंग जिदनि से लेरे जगह से तुम सीधा ले इचनी एमजी एवेन्यू की मागी केनो तो सीधा ले को अदुवा लैंडमार्क से मेरा लाइवनी एसबीआई ले नेक्स्ट एसबीआई मतंग एचडीएफसी ले अदुगा सिगी महिंद्रा से ले इसे को से फर्स्ट फ्लोर दन लाकबियो यार आई कॉन्टेक्ट डिटेल्स लोना डिस्क्रिप्शन हापचरके डिस्क्रिप्शन पाव कौबीगनो अदो कमर्शियल व्हीकल की ब्लॉग से नुंगाइब्रा मैम नुंगाइबिरगदी आई एफर्ट से एनकरेज तो बिबोइना एप्रिशिएट तो बिबोइना लाइक मसाम तंग नमजन बिरमो अदो मतुंगदसु आई नुंगाइबा मैम नमजरके मनिंगदसु ट्रैक्टर के मैम लेको ट्रैक्टर की मैम हंगबिरकपुदो आई ट्रैक्टर की नोंगा वीडियो नमजरके दो ngasiगदी लोइसिनजरगे बाय बाय